Czy mecz ze Słowacją był najlepszym meczem reprezentacji Polski na tym turnieju? Ťažké pytanie. Nemyšľam o tým tak, je to možlivé, ale koncentrovali sme sa tylko na dzisiaj, na Slováciu, na rozpočenie tego meču a na to, aby sme vyšli z toho meču čo najlepej. Myslím, že družina zagrala bardzo dobrze, treba pogratulovať protivníkovi k zvíťazstvu a našej družine za postavu, charakter, válku a poprostu pokazali sme kaval dobrého hokeja. Brakuje nám osvedčenie v obranných terciách, respektíve v situáciách podbránkových, či je to v našej tercii, kde máme krúžek na ký a nedokážeme ho dať do na voľné pole, kde nehrozí zagroženie a nastupná žeč převahy a hlavne situácie, ktoré sme si vytvorili sám na sám, 2-1, sám pod bránkou, poprostu nestrelili sme bránku a to zase je to len o tom osvedčení, že chlopaki musia takéto meče prežiť a tylko takýmito mečami, takýmto osvedčením pôjdu na požovne Gure a ja myslím, že za 5 dní 4 také ťažké meče treba len pogratulovať tej drużynie na to, ako wyglądała, ako walczyła, co pokazała. Przed tym turniejem wiedzieliśmy, że mecz z Francją będzie takim meczem bardzo ważnym w kontekście tych mistrzostw. Czy po tej porażce z Francuzami było ciężko, nie wiem, zebrać tą grupę razem znowu, żeby dzisiaj znovu ta družina pokazala charakter? Tak, ľahko nebylo, každý bol zlamaný, každý chcel vygrať a poprostu sa staral, robil a martvil sa o to, že mali sme šancu a všetci sme zlamaní z toho, že sme zle vešli v ten meč. Poprostu, čo sa vydažilo, robili sme jakúž analýzu z tego, pogadali sme s chlopakmi a nastupné vňosky nemôžeme tak podchodiť do meču. Mojím zdaním je to ten deň voľna, kedy nás to trošku vybilo z tempa a ťažko sme sa do toho tempa vracali. A ja myslím, že napravdu za 5 dní 4 takéto vyšilky, 4 takéto meče a pred 2 letmi sme grali za Srbiou, takže coś niesamowite. Czy po tym meczu, nie wiem, poniekąd żałował pan, że dokonał takiego wyboru w bramce? Ja żałował? Prečo by som żałował? Że w tym meczu z Francją zagrał John Murray, a nie od początku Tomáš Fučík? Nebudem ničego žalovať, lebo Johnny za 4 leta, čo som prikladal, za 16 učí mala. Tomáš mal problémy s pasportom, neskoro sa zalatvil pasport, mal tam jakéže rozchorovanie, poprostu nebol 100% gotový a Johnny poprostu, my sme mu včera nepomohli. Johnny mal ťažkú situáciu, dostal bránku takú, ktorú môže chytiť, ale poprostu my sme za výniku 3-0 chceli dať impuls druženia a sťongli sme Johnnyho, takže Tomáš odchytal včera dobrý meč, dzisiaj napravdu zase, ja som tylko rád, že máme konkurenciu v brance. Czy wiadomo, co się stało Tomasowi w tej trzeciej tercji? Nie miało być żadnego dużego problemu. Przed nami jeszcze kilka meczów na tym turnieju. Nie, dzisiaj, od jutra myślimy, dzisiaj koncentrujemy się, respektive odpočneme, zamkniemy trošku leb, uspokojíme sa a od jutra budeme myśleć na następnych protivníkov. To na koniec zapytam jeszcze o te mecze ze Słowakami, bo za pana kadencji w reprezentacji Polski był to trzeci mecz ze Słowakami i chyba w każdym kolejnym udowadniamy, że polski hokej idzie w górę. Tak, robíme, celý čas pracujeme, celý čas sa staráme, Polská liga ide na požovnej hore a brakuje mi tylko, aby sme mali závodníkov za granicou. Závodníci za granicami hrali vážne role v dobrých družinách a potom, keď tí závodníci prídu a spojí sa so závodníky z Polskej ligy, budú mať im čo překázať a poprosto poťomknú tú družinu na väčšom osvedčení, na vyššom požone a možno oni budú tí, ktorí v takýchto mečách dajú decidujúce branky.